ҳамёли қиморбоза ҳам ҷанги фикрӣ доранд. ин ҳилла ҳаст. ҳамёли қиморбоза ҳам ҷанги фикрӣ доранд. чӣ хел билета арзон мекунанд. ба таври мисол агар 5000 бигӯ билета мардум намехаранд, арзонаш мекунад, билета зиёд мекунад. масалан 10000 билет неву 50000 донаш мекунад, лекин арзонаш мекунад. 200 рубл, 100 рубл ҳами хелиш мекунад. бале 100 рубл 200 рублш мекунад. ана то ин ки мардум бибина ка бигӯяд 200 рубл чия мехара, 200 рубл бидай. як шадидам 130 рубл кардааст, ҳатто 130 рублш кардааст. 20 сомон мешавад, чанд сомон мешавад. хай муҳоҷир дар Россия мебина 130 рубл, мега пули яд намефаҳмам даширака ё ки ягон чизи андак, хай мехарам, мега мехара. ин яке аз роҳи ғазваи фикрие ки қиморбозо мебаранд. дуюмаш ин ки бисёр калимаи Аллоҳ истифода мебаранд. иншааллоҳ, алҳамдулиллаҳ, дар ҳаққи ма дуо кунем. ма дуо мекунам ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло тра ҳидоят кунад. агар лоиқи ҳидоят набошӣ, Аллоҳ ҳалокат кунад, тезтар гумат кунад, нобудат кунад ки ҳаромхӯрӣ накунӣ. рӯз як мусафида дидим, омадааст қиморбозӣ дорад. бачааш қимор бозӣ кардааст, мошин баридааст. омадааст, акай мусафид мепурсанд ваё. ба меган ха чӣ гуфтанӣ? ва мега ки ҳақиқатан дар ҳамихелӣ ширкат бидай. ширкат бидаю. гӯё ягон автосалон омада мошин гирифтесасу. қимора ширкат ном кардиян ино. ин як роҳи дигар ғазваи фикрӣ, фикри ҷавонҳоро вайрон мекунанд то ин ки билетошонро фурӯшанд. дигараш қимори чӣ? конкурси ҳалол. аслан ҳамира конкурс гуфтан дуруст нест. ира қимор бояд бигем мо. ҳамон қиморе ки Аллоҳ дар Қуръон майсирш мега ва ҳаромай. чӣ меган? конкурси ҳалол. чӣ хел ҳалол? ту миёй соат мехарӣ ё оина мехарӣ, дар дуруш билет боша, хай ягон чи биридӣ мебарӣ, на биридӣ ҳичи. ин ҳалол мешавад, барои ки ту соатхарӣ омадести ко. ин ҳилла ҳаст. дар китоби Ал-Муфассал фи фил-фиқҳ ал-ҳанафӣ соҳиби ин китоб ин гапора чанд сол пеш навиштагиай. ин ҳиллаҳоро қиморбозон нав не, аммо қиморбозои пешина ҳам ҳамин ҳиллаҳоро мекарданд. меомаданд мегуфтанд чӣ? мегуфтанд ту дига чӣ бихар, агар дар дуруш билет боша. то ҳамун лаҳза соатота фурӯхта наметонистӣ. ҳамаи соатота фурӯхтия ки маълумае ки мардум билетхарӣ омадестиянд, соатхарӣ наомадестиянд. дигар аз ҳиллашон мегам мо корои хайрия мекунем, мо капрук месозем, мо раҳ месозем, мо бачаҳоро зан метем. дина чӣ гуфтааст ки ман 200 та бачаро зан метам, 200 та бачаро зан метам. аз худо битарсен, аз Аллоҳ битарсен, наравен зан нагирем, ба пули қиморбозо зан нагирем ки хонатон кулет меша. ӯ пул ҳаромай. агар қиморбоз пулоша бара масалан дар як ҷо битаъмита, нияти садақа накуна, аз гардаш фақат қиша соқит мекуна. дар ятимхона бевазана ягон роҳсозӣ, масҷид да намета, ҷои ибодатгоҳ да намета, дуруст нест. дар ҷои дар мадрасаи шаръӣ намета, дар мадрасаи Қуръон намета. фақат як роҳҷода ягон ҷои каприк месозанд мардум, чи мебара метаъмута, фақат тавба мекуна, намега ки садақа кардам. аммо ин 200 нафаре ки зан мета мега хайр мекунам ма. дуруст нест. нагирам бачаҳо ба ин роҳу восита зан нагирем. лозим нест. гумш ки аму ношигӣ хичамам пули ҳаромаш. зиндагӣ да баракат намебинӣ, гумш ки ношигриш. дигар аз роҳҳошон ҳатто омадан ба ҷое расидан ки ака мардума мо умра равон мекунам. 20 одама умра равон мекунем. умра. бибинда. урӯзи аташ бо гуфтааст ки ҳаҷ рой мекунам. билети ҳаҷ дугуна ҳай. ҳаҷ рой мекунам. дуруст нест. аммо умра рафтан ба пули ҳамин қиморбозо ҳаромай шаръан. ҳаҷ рафтан ҳаромай шаръан. ин қиморай охи. ҳамун майсире ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло дар Қуръон мега иннамал хамру вал майсир, майсир ана қиморе ҳаст ки ана миёзи кардесиян. номша розыгрыш ё конкурс мондиян ё бозии нав. шоҳ-ҷоиза. шоҳ-ҷоизат аз сарат бимона. ин ҳаромай. ин риҷса, ин палида, ин амали шайтоне мега Аллоҳ дар Қуръон. Аллоҳ дар Қуръон мега исмуҳума акбару мин нафъиҳима. гуноҳаш аз фоидааш калонтарай. ва ясъалунака анил хамри вал майсир. ояти Қуръон аст. яъне мутаассифона ин мардум ба ҷаҳл мубтало шуданд дига. пропаганда мебаранд. як рӯз яташа навиштам, гуфтам та ҳамин як калима бигӯ, ҳамин ҳарома ё ҳалол? намега. хай мега хай. бигӯ, ту мусулмони як бор бигӯ. дар прямой эфир буд. як бор бигӯ ҳамин ҳарома ё ҳалол? намега. намега ҳаромай. намега ҳаромай. ӯ як аҳмақи дигаш як рӯз видео кардааст, чӣ мега? дар видеош гуфтааст ки шумо исбот кунед ки барои чӣ ҳамин ҳаром боша. яъне мега ақли ма ҳамира қабул намекунад ки ҳамин ҳаром боша.
و اینا ما کار خیریه میکنیم کو و اینا ما کمک میکنیم کو. ای به شرف تو 50,000 تو 100,000 آدم فریب میکنی، یک کس کمک میکنی. یک کس یک خولا نوشتگی در اینستاگرام بدروید در کامنتاری ما هست، نوشتگی گفته ای حسابی همین قماربازی در روسیه با شوهرم و فرزندم زندگی میکردم، همین شوهر ما قمارباز شد، چیزی که داشتم همش در قمار زد، در بدر شدم، مجبور شدم کودکم گرفتم اومدم ترکستان، شوهرم حالی قطعی بومجو در وокзалой روسیه خوبه، در وокзалой روسیه خوبه. این قدر دشمنی و عداوت کینه‌ای که به خاطر همین قماربازا میشوه. او شخص قمارباز وقتی قماربازی میکنه یا بار بوی میته بو میخره که ببره، تو چند بوی میته میخره 50,000 100,000. او یک کس نوشته است که من 50 اگر 1.5 میلیون گفته ضرر کردم، من 1.5 میلیون نگیرم چه خیلی بس کنم، من باید قمار بازی کنم که اون 1.5 میلیون فایده هم که نکنم، حداقل اون پولی که ضرر کردم همراه برگردونم. ها این قماربازای بی‌شرف اون خونه‌شون در شیشتگان فقط کینو میکنن خچونا. با اینا بچه‌ها بلیت ببینین، اینا ببینین، اینا ببینین، گفته کینو میکنن. اون روز یک قمارباز دیگه شد، اما در پادپیس در کانالش 600 تا پادپیس چی داره مگی قماربازی را سر کرده سلکای، یک 19 پوسیدگی داره، رفته از پیش دیگه قماربازا دیگه اونو کلانویش که اژدها شدگان پیشی وای رفته با اونو ویدیو کرده است، با اونو ایرا تعریف میکنن، این بسیار بچه خوبه بکنین دستگیریش کنین، اگه تزکیه میتنده یعنی واقعا توزه خوب بکنین. یا ماشینی 19 پوسیدگی داره با امور که در قمار مونده در کدام بیچاره فروختن دودنیش، یعنی یا دیگه شده ماشینی پوسیدگی او را در مسورکا باید در متالالون باید بربتیش. های اژدها روش که بعد ماشین کلان میمونن 100,000 200,000 دلار هم دیدیم ماشین قیمت فریب هم میکنن نمیتیان، هست دنیا هست که نمیتیان. خلاصه دوستان تقوا و ترس از الله بترسیم، لقمه را حرام نکن. امین نونی قاق کو نونی قاق قطعه آبی جوش اومدگی چای کبود قطعه بخو حرام نخه، حرام نخه. این حالی ببینن همین قماربازا را الله چخیل میزنه. من قماربازی را میدونم که او زمانهای پیش در کازینو قماربازی میکردن، میدونم که 36 در خونه را در قمار باید دادگی، 36 در خونه را. اگرچه بدتر توبه کرده اصلاح شد و الله رحمتش کنه، دنیا گذشته است، من فهمیدم از دنیا گذشته است، ولی شاهدیم همین حالت دیدیم. قماربازای را دیدیم که همدیگه را به قتل رساندن به خاطر پول مال. الله در قرآن میگه که انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، یعنی این سلاح شیطانه در بین شما عداوت و بغضا و کینه و عداوت و دشمنی میاندازه. از این خاطر دوستان وقتی نماز شد دما وقت بسیار کم است، نکنین خب نشینین، در هر نواره شما میدروین بنویسین در کامنتری که حرامای حرامای حرامای. رفیقان و دوستاتون اگر می کارا میکنن بگینشون که حرامای حرامای حرامای. اگر اصلاح نمیشون قماربازی را ترک نمیکنن، قطعی نو رفیقی را ترک کنین، با اونها یک جای نشینین، نان نخورین. درست نیست، درست نیست. قماربازی را ترک نمیکنن، این وبای عصر شده است. ولی بعضی قماربازا از من خفه شدیان، نوشتم گفتم برای چی درباره دیگه چیزا بیسو گپ نمیزنن، بیسو قمار عقب دیان. آخه مصیبت شما کلانتره، پرابلم شما کلانتره. شما مردم ویران کرده استی، شما خونه مردم سوزونده استی. همه کلانترین ماشینیکو همین شمایی. همین ماشینیکو رو فریب میکنن، حق مردم میخرن، کسالیو را میمونن، شما از نو بدتری. اگر یگون تا ماشینی که بقپی توبه میکنه، خیلی میگن پولا میگردونم میتو، یگون تاش توبه میکنه. یکی قماربازای به خدا از الله دور، اینا شرم نمیکنن، اینا آشکار. الله سبحانه و تعالی هدایتشون کنه. اگر لایق هدایت نباشن الله بزنشون که گم شوند، نابود شوند، جامعه از پلیدی اینها پاک شود. زیرا اینا لشکر شیطانن، اینا لشکر شیطانن. در شیطان کمک میکنن برای گمراه کردن مردم، اینا شیطان کمک میکنن. بله الله نگهبانتون بیغم باشید. خب همین صحبتی که درباره قمار کردم همین حوزه پریامویا شما میتونین بگیرین، سوال جواب نه، ولی صحبتی که درباره قمار کردم میتونین ببرین روان کنین، بگذار مردم تماشا کنن. شما هم دوستو دستگیری کنین در کاری همین کاری خیر، دستگیری کنین. الان فاسقا رو ببینید در کاری فسق فجور همدیگرشون دستگیری میکنن. ما مؤمنان باید این کارو بکنیم، نه باید بکنیم، ما باید از اونها فعالتر باشیم. ببینید فاسقا رو همین قمار بازی کرده سیاتش دیدم پیشتر کامنتر نوشتم، با کامنتر چه خیلی میکنه که ما رو نمیبینن. جاهلای سو هیلگرای
бо телефон кад я рафиқша касера гуфт я чой биёр, мақсад аз калимаи чой биёр, иҷа одам гапҳои безеб нависеса, биги блок шумон. Ман мефаҳмам ҳиллаи инора.